Sretan Božić, Šine. Također. Nažalost, i ove godine idem na poslovno putovanje, ali nećeš biti sam u kući. Opet ćete doći čuvati striček Flašter. Sad, pa bolje da sam samo kući, nego da dođe onaj Flašter. Nemoj tako razgovarati, Šine. Stigle gospodin Flašter. Dobar dan i sretan Božić, gospodin Flašter. Dobro večer. Stigao sam pripaziti na vašu kuću. Nisi nam čestitao Božić. Aha, ispričavam se. Sretan vam Božić. Dobro. Odlazim ja. Ajde bok. Hajde sinko, budi dobar i nemoj previše za... Odi čitati knjigu ili nešto. Ja preporučam dnevnik Ane Frank. Svaki put me dovede u božićno raspoloženje. Ded prokleti, kak se usuđuje? Glupan idiot! Koc! Opet vi! Pogodi ko je! Već jesam! To smo mi! Ja, si dobro! Ano, počinno trebam policiju! Nemoj ti poslati policiju dok mi ne govoriš koja slova dole. Ž ili P. Donesi mi kramp! Kakva je to stravična buka? Evo kramp, oprosti šefe! Pa si kaj delaš glupan jedan! Sinko, prestani se ponašat poput seljaka. To neko nama! Ako nastaviš, zaključat ću te u smočnicu. Još nam prijetiš, ded prokleti! Tak ti treba džubre krepalo! Pohadni stari ded! Kaj putaš misli ko da je neko slinil po njemu! Men, mi iz kuće ili budete gotovi! Ja, pa taj mali bu nas ubio sa zamkama svojim! Sad je gotov! Uspona, lupajš u kući. Linux! Upali obranu kuće! Ne pljuvaj po meni. Spontek, gdje si? Kaj tu smrdi? Ded je prdnul! Bljak! Fuj! Aha! Evo moje gulaska! Joža, dolazim! Ja pukal! Sad si gotov!
Kako mi ljudevi tagaja? Što se ovdje u ime Marina Držića događa? Ma bježim ja. Jesmo ga! Gadno se varate, dragi moji milicajci. Nisam ja nikakav provalnik ili lopov. Milicajci, kaj si se zgubil, da Jugoslavija ti je prešla prije 30 let? Sad si gotov. Hodi u srano. Kaj si mi sad rekel? Bolje bježi da te... Ja, fuj, sad sam cijeli slinavi! Ne mogu se piše sa razmakom. I kuća se ne piše sa tvrdo č. Ja, opal mi je čik! Aj! Iste sekunde mi sve to pomeri spoda! Joža, unutra sam! To nova epizoda, a je to igra na pametnom frižideru? Moram to pogledat. Slinavi smazani plišt, dok ga upatim bunga svinov, makar mi bilo zabješno ću učiniti. Zmija! Zmija! Bliži se novinsko nevrijeme, iskopčavanje iz gradske mreže. Ukopčaj! Te kak se teško otvaraju ova vrata. Vrag me označio za propast! Ej, stani! Šefe, vidim ga kaj sad! Makni ga! Dobro, maknu bom ga. Sad si gotov, sine! Sad bom ga je boksnu, šefe! Kaj sad stojiš? Spontek, nemoj mi reći da se bojiš igračke! Kreni prvi i ne vleči me više za nos! Konju! Hoćeš da neko misli da se neko kolje? Sprema se grmljavinsko nevreme i ne planiram iskopsati struju. Bežite van ako ne želite da vas udari grom. Aj! U oko si mi pljunul, gad! Čekaj! Prošli put kad si gore skakal, s tim si vtrgnul vrat. Ja kažem da ga nasamarimo i ovaj put pričekamo dolje. Čuj, neko se nutra smije ko da je progutal gnoj. Otvaraj, moramo ti naplatit kaznu. Pucali ste petarde prije nove godine. Ne daju se otvorit vrata, Bojan, donesi mi policijski kramp. Nemamo policijski kramp, šefe, ali imam bolju ideju.
Ovo nije bila jedna od boljih ideja. Vidiš, možemo unutra kroz prozor. Lajan! Lajan! Skidaj me dole! Lajan! Opa! Sad si mrtav! Master, znao sam da te nisam trebao ostaviti samog. Što si sve ukrao? Nisam ja ništa ukrao, gospodine Zvonimire. Vaš sin me udario po glavi. Čini mi se da je nehotice prolupao. Šnjoš, ne izreci moje ime uzalud. Nemoj manijače jedan! Požalit ćeš za ovo. Imam puno prijatelja koji su hrvatski povijesni književnici, shvaćaš li to? Sine! Što si to napravio iz kuće? Vreme je za peglanje uha. Tata, peglanje uha! Možemo se nekako govoriti? Ne. Hvala Bogu, preživio sam. Smilovao mi se Miroslav Krleža.